Okay, mga tugang, unin na po sa tuyang pinaghahalad. Inuto niya to po sa sayang pagpamidbid, asin po ang sayang parte, kang plataforma de gobyerno, Congressman Pido Garbin, harakpakan po niya to. 3 minutos po, Congressman. Thank you, Henry. Ako si Attorney Pido Garbin, aki kisarong driver as in maestra, na kunsay natawan ki oportunidad na makapagklase sa tultul na eskwelahan alagad pampublikong universidad as in nag-inguha, naging abogado. In 2004, I was elected as City Councilor of the City of Legazpi and served for 2 terms or until 2010. In 2009, we were awarded as one of the outstanding councilors of the Philippines by JCI Senate Philippines. And in that 6 years, I handled or chaired the Committee on the Committee on Ways and Means and Laws and Rules sa Sangguniang Panlunsod bilang sulamenteng abogado na nagtutukaw kang panahon na ito. In 2010, I was supposed to run for Vice Mayor, pero iba sa plano kan sa tuyang mahal na Diyos, tinao sa tuya ang chance sa maging kongresista para i-representar ang ako Bicol Party List. And until now, I still represent ako Bicol Party List who ushered so many bills that was enacted into law and kapakipakinabang ini baho sa nasa mga kababayan tang Ligaspeño kundi sa bilog na Pilipinas. We principally authored the Irrigation Act, the Free Irrigation Act na nagtatao kilibreng irigasyon sa satuyang mga paraoma. We also principally authored the Anti-Bullying Act of 2013 na yun na ang polisiya sa gabus na classrooms as in campuses sa bilog na Pilipinas. We principally authored the National ID System na lambang sa Pilipino dapat magkaigwa ki ID as proof of their identity as in day na kaipuhan magpresentar ki man lain-lain na ID pa kundi ito lang nasarong ID itong national ID ta. And I principally authored also the Anti-Hazing Act of 2018. And most importantly, I co-authored the Universal Access to Quality Tertiary Education. Nangunyan, libre na ang pag-eskwela sa gabos na pampublikong universidad as in koleyo, as in pinagtatamasa na ini kan ribo-ribo as in milyones na mga kababayan tang Pilipino dahil ang edukasyon, I believe, is one of the greatest weapon to fight poverty, and it is always deserving for every Filipino to have a graduate sa satuyang lambang pamilya. Sa kuya lang, dadarahon ko ang programa sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, sa pagtao kay kabuhayan, sa pagsuporta sa agrikultura, sa pagprotehir sa satuyang kapalibutan, asin sa pagpromoter kang turismo. Ini sa kuyang ginibo sa panahon kang ako representante kang ako Bicol Party List asin padagos kong gigibuhon sa pag-opresir ko sa satuyang namumuta na syudad bilang pagkaalkalde. Thank you, BP, Henry, at saka good afternoon po sa mga bisita ta. Ang question ko po on good governance, kung ikaw po ang gumana bilang alkalde sa Mayo 9 na eleksyon, anong klase ng paggugobyernohan malalauman ka mga taga-Legazpi? Okay, susog po mga tugang sa order kang pagsimbag, si Congressman Garbin po ang inot na masimbag. 2 minutes po, Congressman. Pag tinawanaw kang grasya ka mahal na Diyos na banggana bilang pag-aalkalde kan sa tuyang syudad, I'll have this inclusive leadership, meaning that each and every sector and group of our society can improve and maintain their well-being. Sa paagi ka mga programa, as in asistensya na pinagtatao kan sa tuyang gobyerno. And bako sa lokal na gobyerno, pati naman national government. Pinatunayan ta na, dinemonstrar ta na ka mga nakaaging taon. For the past 12 years, na representante kita kang ako Bicol Party List, nagdara kita mga programa sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura. In fact, most of the big ticket projects here in Legazpi were initiated and funded by the national government, initiated by ako Bicol Party List. Ini po ang satuyang gigibuhon. Inclusive society that all of them will benefit from the services of the government and not just a few. The development will be spurred not only here in the urban areas but even in the north and the south because there are basic services that has been denied and neglected. Araw kang tubig. We need to solution this very basic problem
Digdi sa syudad kan Legazpi, we have an urban water problem. Maati ang tubig, urual daw, data na iinuman. But the worst problem is in the south, wherein from Teisan, Lamba, and all the way to the farthest barangay, ang Kagbakong Tabi, sa haluy na panahon, warang connection kay tubig. And that's why we introduce a solution right now. In 10 barangays, we have a water system level 2. And this year, we add another 18 sites water system because this is a very basic need na pangangaipo kan Lambang Ligaspeño, urual daw sa food sa pagkaturog ninda, tubig manggiraray ang kaipuhan. Thank you, Congressman Pido Garbin. Mabalos tabi, maray na hapon po sa Indo. Ang question ko po, ang micro, small, and medium enterprises sa mga saradit na paratyenda, ang saro sa mga grabing naapektaran kan pandemya, kausa kan COVID. So ano pong oportunidad ang pwede tang maitang ro para mas ang mga ini makabangon giraray, makasulit ang sendang hanap buhay? Congressman Garbin, 2 minutes po. Well, timely ang question, Edwin. It's because when you speak of MSME, they are the ones who employ the most or provide job creation sa bilog na Pilipinas. In fact, MSME provides for at least 88% of employment sa bilog na Pilipinas. Digdiman sa satuyang lokalidad, I always say that we have to revisit the imposition of taxes. Ripasuhon ta. Baka halangkawo na ang pagsisingil kan sa tuyang pagbubuwis. Lalong-lalo na sa mga kasradayan. Lalong-lalo na sa mga sari-sari store. Nakonsein ko niya ng sari-sari store, sa pag-ikot ko, I asked them, inot nagbabayad sila ng 2006. Right now, pinagsisingil silang almost 5,000, 6,000 pesos. So, ang nangyayari, bako na sari-sari store, kundi sara-sara store na. Dahil na nakapag-maintain kan sa indang pagninegosyo dahil halangkawan ng pagbubuwis. But having said that, my platform of government is really to entice more businesses, investors to come in by providing them more incentive. They will say it is a one step backward. Yes, tama ka mo. Madiit ang pagsisingil kang buwis kan sa tuyang syudad. But I say rather that is a two step forward. Why? Dakulang malawg na negosyo as in makriarki trabaho. Ramtaman sana ang pagninegosyo ang daradara ka ang trabaho. And when you speak of trabaho, ang lambang kwalipikadong Ligaspeño ang daradara ka ang kita, pagpakaon, paggubing, pag-eskwela sa indang mga kikin. I think they have to focus on this one because this is the primary problem in our city aside from the fact that there are basic services na talagang problema. But the primary problem, base sa kuyang konsultasyon, as in pag-aadal, digdi sa tuyang komunidad, ang kawaran kayong trabaho. And the only way to do that is really to invite more investment, businesses, tanganing, mag-crear ki trabaho. Thank you, Congressman Garbin. Ang hapot ko tabi, ining mananangod sa access sa health services and facilities, lalo na sa mga far-flung barangays na nadidifisilan, makababa digdi para maka-avail kan mga serbisyo medikal. Ano tabi ang sa indong plano diyan sa North and South barangays tabi? Congressman, 2 minutes po. Salamat, Edwin. In the promotion of the general welfare, one of the paramount consideration is the promotion of health. And when you speak of the promotion of health, this is not an empty statement. Ang gusto sabihin, you have to provide an accessible access to public health. And that's why we speak of facilities. True, we have a city hospital in the urban areas, but we need more primary health care and maternal and child care in the south and in the north. Why? Ang sa tuyang mga sudadano nagtitirios, pamasahe nga ni problema na, pag pinalugsot mo pa, so mga taga-south, taga-north, talagang problema na. And therefore, I plan to put doctors in the south and in the north together with nurses, with primary health clinics, and maternal and child care. I'm not saying na kada barangay sa south and sa north igwan doktor. No, we need to station a very strategic barangay na kung saan makagita ka duman kisarong edipisyo na may doktor, may nurse, and it covered the whole south
And sa north, arong mantabikaan ang sa tuyang gigibuhon. And this is not only about providing doctors and nurses, pati edipisyo o building na kung saan magsiserbi sa pangsalud, kundi when you speak of access to public health, it should also be at least free. And that's why what we're doing in a Bicol party list right now is to provide more funds so that those indigent patients can avail of medical assistance na kung saan available iyan sa AHEX. In fact, we can cater for at least 150,000 pesos hospital bills sa mga day nagtitirios talaga as in dayong pambayad sa hospital. And we've proven that for the past 12 years and continue to cater for those indigent patient na sa good ngunyan nagpipila dyan sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Mandanas ruling po, sarong dakulang hagyat sa mga lokal na gobyerno dahil magkakaigwanin full devolution sa mga programa sa salud, social services, agrikultura, turismo, infrastruktura, to name a few. Sa dugang na pondo po na mararesibikan lokal na gobyerno, makasiguro daw na marespondihan ang pangangaipok ang mga namamanuan. Congressman, please. Hello. Mar, we have demonstrated for the past 12 years our capacity to initiate funding from the national government. Kung kita matawan, kitsansa, na mamayokan sa tuyang namumuta na syudad, of course, the Mandanas ruling plays a big addition to the coffers of the city government. But I will not rely on the local funds. In fact, as I have said earlier, na-demonstrata na sa tuyang kapasidad to source out national funding which are bigger and can implement bigger projects and programs sa tuyang syudad. Ang health and agricultura is a devolved function since the enactment of 1991 Local Government Code. And therefore, these services is vital for the promotion of the agricultural sector and at the same time for the promotion of health. But we can only do so much if we just rely on the local funds. And that's why we will top the national government with the help of Ako Bicol Party List so we can better serve our farmers, lalong-lalo na ang sa ng subsidiya, ang pag-modernize kan sa indang sektor, ang sa saludman, ang pagtao kisupisyenteng mga ekipahe, tanganing madeterminar ang kahilangan because baliwala ang sarong hospital kung kulang ang mga ekipahe. Di madedeterminar ang mga kahilangan kung warang tamang ekipahe, lalong-lalo naman kung kulang ang mga doctors and nurses as in mga bulong. And therefore, we will source out fund not only relying on our local funds, but we will tap the national funds. And we have this demonstrated capacity. We were able to demonstrate it for the past 12 years. Thank you po, Congressman. Napot ko po manungod sa informal settlers. Informal settlers. Ano po ang plano mo sa mga informal settlers as in vulnerable sectors kan syudad? Congressman. We need a comprehensive socialized housing. And having said that, ang sakulang polisiya pagabot sa socialized housing is on-site development. Meaning, kung may natutugdukan ng mga informal settlers, the government will spend for it if allowed dahil may presyo lang, may ceiling lang ang gobyerno kung kaya bakalon ang sarong pinagtutugdukan ka mga informal settlers. And therefore, that's the way to go. On-site housing duman sa mga informal settlers kung kayang bakalon kang gobyerno. But we need to invest on land banking because, you know, the local government has the power and the capacity to exercise the power of eminent domain. Samantang may barato pang daga, bakalo na yan tanganing sa mga warang harong na pwede i-relocate na duman. Okay. Duman naman sa mga nakatugdok na, in fact, I wrote a letter sa PNR, ining sa PNR section, na sabi ko kung pwede, since this will no longer be used for PNR purposes, itong right-of-way kang PNR, kung pwede i-grant na lang ito sa mga lehitimong na maka-star duman. But with the provisions of, sufficient road network,
tanganing makalaog sa mga ekipahe kan sa tuyang gobyerno aron kang ambulansya asin bombero na kung sa panahon kang kalamidad asin tagasulo masalbaran sa idang propriedad asin sa indang buhay. So ini po ang sa tuyang dinemonstrar na. In fact, dyan sa Rizal, na kung sa'y nagkaigwa ki relocation dyan, alos on-site development dyan sa Rizal, hali sa national government, kitang nag-inisar ang Ako Bicol Party List, yao na po dyan ang relocation site kang Rizal asin Dakdak. Thank you po. Gararay, ini manunod po sa tourism development na ang turismo sa mga income generating program kan gobyerno nasyonal and nabukasan na solenderos. So if in case, ano po ang plano nindo to attract more tourists para mas na makadigdi sa Tuya Tabe? Congressman, please. Well, when you speak of tourism, it speaks of 3 A's. One is accessibility, the other one is affordability, and the other one is amenities. Pag-abot sa amenities, which is the third is, we put up infrastructure projects that will promote tourism. Arugam Boulevard. The Boulevard is one of the biggest project Ako Bicol has initiated. Nationally funded tabi ni. But it caters for local and as well as international tourists. But having said that, the amenities in the infrastructure tourism, yao na. Kay puhan talang padagos na idagdag, tanganing magpababa ki pondo, tanganing maging kaayaya asing kauroing ganyaran sa tuyang syudad. When you speak of accessibility, Legazpi is accessible by land and air. And therefore, we have no problem about that. But affordability, we have to check on our hotels and resorts kung talagang reasonable ang sa indang pag-iimponer kan sa indang pagsisingil. Kasi kung mahalon ang pagsisingil kan sa indang mga akomodasyon as compared to Cebu, Boracay, Palawan, then we cannot entice more tourists to come in. So this is a combination of 3-factor tabi. Amenities, which is infrastructure tourism, accessibility, we provide more roads, and then more flights going to our city, and affordability, we also check on our hotels, tourism operators in order to entice more tourists to come in. All right. Ang question ko po sa agriculture. Agriculture. Alam ko po ang production cost, kaya yung ibang paraoma na didisganar ng mag-uma. Now, pag kamo po nakatukaw bilang alkalde, ano po ang plano nindo para makabalik ang interes kang paraoma na magtanom for our sustainable food security? Well, Mark, di pa kita alkalde, nagtabang na kita sa satuyang mga paraoma by coming up with a law that provide free irrigation sa satuyang mga paraoma. You know, irrigation is a major component sa pag-uuma. Without irrigation, dahil nga anihon, dahil kung walang tubig, dipisil magtanom kiparoy o ano man ang pag-uuma. And therefore, going forward, we need to subsidize our agricultural sector by providing them with the necessary equipment and at the same time, ito mga binhi, asin, mga fertilizers, so that it can improve their agricultural output. Remember, if we don't do that, we denied 70% of our population because, you know, 70% of our population depends on agriculture. And when you speak of agriculture, you also speak of food security. And food security is national security, and we cannot, you know, undermine and disregard this sector. And therefore, the way to go, as being done by other countries, is to heavily subsidize our agriculture. Nata, pag sinubsidize mo, mababa ang gastos kan sa tuyang mga paraoma. Pag hababa ang gastos kan sa tuyang mga paraoma, hababa man ang benta ninda sa merkado. Kaya minahalangkawon ang benta sa merkado dahil halangkawon so agricultural cost kan sa indang production. And this is the way to go. Subsidize it just like what they do in Malaysia, in Vietnam, and Indonesia.
arog dapat ka nang gibuhon man sa tuyang nasyon. And also, let me tell you that I co-authored the Rice Tarification Act that right now, ang sa tuyang mga paraoma are being subsidized in terms of modernization and at the same time, cash assistance sa lambang rice farmers sa satuyang nasyon. Thank you, Congressman. Retabi, manunungol po ini sa Bicol, in particular, Albay, vulnerable kita sa mga kalamidad. Sabi nga anak yan, name it, we have it. Bagyo, pagtugak ang bukid, baha, landslide, etc. So ano po ang senong plano manunungod sa disaster preparedness? Tangani, mailigtas ta ang propiedad as in buhay kan mga tugang ta na yaon sa mga delikadong lugar. Congressman. Maswerte kita dahil yaong kita sa probinsya kang Albay na kung saan ang kalamidad naging natural na lang baga sa satuya. Matuga ang mayon, aragihan ki bagyong makukusog. Pero ang gusto kong sabihon, dahil sa eksperyensya na naguno ta duman sa mga kalamidad na na-eksperyensya kan lambang saro sa satuya, nagkaigwa kita ki programa as in yaon sa satuyang puso as in isipan itong disaster risk reduction. And this is the meat and soul of disaster preparedness. And having said that, so disaster preparedness ta, sinabayan ta ki pagpababa ki pondo sa madlain-lain na programa as in proyekto na nguyang pinag-aapod tang infrastructure project that mitigates the effect of climate change, of typhoon, of any calamity. And right now, nahiling ta dyan, ang satuyang coastal road na pinagigibo that also serve as a protection sa satuyang mga naka-star sa dalampasigan na kung saan kada bes may mabagyo, dati-dati, pigrarapado sinda, ka makukusog na alon, asin pati inaining makusog na paros, pero ngunyan, because of that disaster risk mitigation infrastructure, nasasalbaran sa idang propriedad as in buhay. So, siguro, the meat and soul of this disaster risk mitigation, of course, learn how to be prepared about disaster risk, and, of course, yaon dyan sa mga infrastruktura, like the evacuation centers, duman sa Humapon, we have initiated a 50 million project that was funded by the PAGCOR. Ngunyan, nakatugdok na. So, permanent evacuation center. We need to put more evacuation centers and stop using classrooms na minsan nadidisrupt ang pagklase kan sa tuyang mga kaakian. Thank you. Congressman Garvin, please. Thank you, Henry. Inot na inot, mahapot ang kababayan tang mga Ligaspenyo kung nata ako nagdalagan sa pagkaalkalde kan sa tuyang syudad. Ako nagkonsulta, as in nag-ikot sa 70 barangay, as in inaram ko, I have a deeper understanding of what the problems and the sentiments of our Ligaspeños. We cannot just profess continuing program, but we have to put solutions to those problems that lingers for a very long time. Araw kang kawaran ki trabaho. We need to provide solution sa kawaran ki trabaho, and we are providing temporary solutions sa paagi kan temporary work program, araw kang tupad. Problema sa maati as in kawaran ki tubig sa kabubuldan. We provided solution by putting up a water system level 2. Here in Legazpi, the urban water problem, we have to exact accountability to the management of LCWD and at the same time to the bulk water supplier. So problema, tubig, trabaho, pangtulo. Pati ang kuryente, Henry. We need to find solution sa puro palsok as in mahal na pagsisingil sa kuryente. Dahil gabos kita apektado, bako sa Ligaspeño, kundi ang bilog na probinsya kang Albay. We cannot entice investment, tourism to come in if these basic services are not available, like tubig, kuryente, and therefore we have to fix first this problem in order to move forward, inviting more investment, mga negosyante, and at the same time, itong pinagtataramta na kauswagan sa tuyang syudad. Now, good governance. When you speak of good governance, you speak of ensuring the basic delivery of basic services sa tuyang mga kababayan. Iyan ang sakuyang gigibuhon, iyan ang sakuyang uutubon, dahil iyan ang kabutan kan sa tuyang kababayan Ligaspeño. Thank you, Congressman
Garbin.